هر لسر همان مجارا دیالوگا کردی لروجاوای کردستانی چه آسیده پرسگریک دوی پروسسی ده هنه اف پروسس بر بکی و دیچه ابراهیم برو اندام کمیته یا پیوندین در وی انه کسی اندامی دسته دار نستاندنان یا اپوزیسیون سوریه میوانی منی استودیوی تو خیراتی که ابراهیم سپاس که ابراهیم نها بگومان اتمسفری که گلکی ایرانی دریا گشتیا کردی ده پیدا بوده پشتی 1992 که روشا باشوری کردستانی نیزی که هیا آلیین سیاسی روجاوای کردستانی دبیجم پینگاوه کی جیم ل پارچه کی دنی کردستانی دست پیدا که لسر آستا یک ریزیا کردی و او یک جی دکاری گاو به گاو بر به پیکانینا ستاتویه که کردی روجاوای کردستانی پیکوری دخوازم یکین ها بزنیم دوی پروسسی ده جدر ویوان کیف خوشیان و دل خوشیان آستنگی لپیش وی پروسسی چینه کو با آوایی کی زلال وکا کردستان 24 دیجی ام بگرنه دست بله سپاس حتی نها یعنی تشتیگ کاری گدبه تشتیگ باش گه امریکا همو جواتا حاضر دبه دناف حردو آلیاده دست پیکی ده پروگرامک هبو او يعني بريف الناتشو بهترجي يعني لسر داخوازا آليدن لسر داخوازيا بايدا وقتا بتنا خوبو بريق بارتي كتيان اجتماعي او ببن لجمع انجماني جي تسلسله كابو قد في خالي بهوريه بتجيب ببن وهنك خالي ناكوكيه هني وجنبه بارتي ماي بين درباسي دانوستندنا ببن دوی دریده امریکا هنکی یعنی خواست و یعنی نرمایه به پی دیر بکن یعنی وان دوگوت انجمن نجاهزه نحاضره گبه دانستندنا بکه انجمنی دست پیکر نرینا سیاسی دست پیکرن و بردوام کرن و جا پارتی هاتن بریگه خالی ناکوکی چاره سر ببن ادورد خوازم بیجم بری دمکی سروک انجمن ماموستا سعود مله یعنی پنج خال دیار کرن گه اوانا یه ناکوکین ناو حردو آلیاده بگومان او خالانا گلکی زحمتن و چاره سر نبن تو اف دانستندن جه خواه نکاره ببینه يعني جريدانا بباكا كذا مسألة خواندنية مسألة تجنيدية مسألة عقد الاجتماعي تعديلاوي ببي ومسألة خلقي قرتي ونداكري وأملاكي خلقي هاتن استندن أو بوني أفانات في هنكي چاره سر ببن قاوي هاتنا آويتن وراقهاندن رحناي داوي جسر قاوين قلقي باشن نرينا سياسي بيك هاتيه و گاوم باش د آلیه و گرا سیاسی دیجی چه بویه لی لورو پیوی ایجا امیل چه وگرن خالی ناکوکی دوی چاره سر ببن ادوی چرچوی ده از وی پرسی بکن که ابراهیم نها بگو منش پروسسای کریزی یا لروجاوای کردستانی رژی گلکی گرنگه کو جیمز جفری کو شاندری تایبت امریکای جبوی کریزا سوریه ناوکی گلکی گرینگ جبوی ادمنستراسیونا امریکایی او بخوا الگور آگاهداریه مل روجاوای کردستانی او د پیوندیات نابینا دیالوگات نابینا انا کسه و پیانه کدشی بشداره گرینگی آوی وکی انا کسه هون شوادر کری دست پیکد مگو یعنی گرینگی آوان دانستندنا شخواد نجارای که امرودنین برینها يعني سال 2012 و 13 و 14 دبن چاودریا جناب سروک برزانی ده سیر کفتن دناب مچه بون و ری کفتن زلال بون خالی زلال دهاتن دانی لی يعني هر جاری پیدا او اتفاق ندبرن سری آنها امریکا باش لسر مستوکی بلند چاودریا وینا دکه امریکا کارکی دن مستر بکه يعني إما جرينجيا هبونا أمريكي جا أمريكا إيرود زانه تكليه و بتشفتين جريدان بهبونا روسافة د سوريا ده بهبونا تركافة سوريا ده وأفدان استندني كردي
يعني چاودێریک مەزن ji alî rejîmê de ji alî Rûsa de ji alî Tirka de li ser heye û nerazîbûnek li ser heye. Yani nerazîbûna rejîmê jî heye, nerazîbûna Tirka jî heye. Ev bi kêmayî ji Amerîka tê xwastin dikaribe tewafukekê çêke, erêkirinekê ya bêdengîkê yan razîkirinekê ji alî Tirkiya di kêmanî ji ber yani du helîfê sereke yê Amerîka li Sûriye hene. Yek jê Tirkiya û opozisyona pêv girêdayê û yek jê ji Qesedê ye. Lê di aynî wextê de her du jî li hember hev nakokiye mezin di nav wan de. Ez bê pirsêj te bikim kekê İbrahim Niha li gor agahdariyên me davajî behs kir. Îro civîneke ku di dar ketiye heye. Di nav bêhna NKS û PNK de. Duê civînê de James Jeffrey bixwe beşdarî kiriye. Tu agahdariyê hene li ser wê civînê? Civîn ez bahorim belkî bi dawî bû be lê agadarî hetana nekiştine me yani ev lava destnîşand kir ku şêweyê rêveberiya xwe ser tê münaqeşekirin niha ew pênga veya ku li ser tê axaftin. Kek İbrahim Niha ev babetên nakok ku heta îro nehatine girtina desta yan jî li ser wana danûstandin nehatine çêkirin gelo her çend bi paş ve jî bêne xistin ew na yani bêbaweriyekê navbêhna aliyan de durust nake sekna aliyan di vê pirsê de çawa û li gora bahweriya te mesela ev pirsên nakok negihine çareseriyê dîse rêkeftinek di navbêhna NKS û PNK de li ser erdê dikarî derbasî pratikê bibe. Ev çareseriya van xalê han gelekî giring e ji ber ji 2014 de Amerîka muhawele dike yani henekî karibe peye de yan Qesede piştî Qesede çêbû henekî razî bike şirîkatiyê qebûl bike. Her carê yani 2014 û 15 û 16 û 17 her Amerîka danûstendin di nav me dikir. Bêhtirî 10 rûniştina me kirî ji bo pêşmerge Rojava derbas bin wê çawa derbas bin. Lê yani rêj bi carekê jî bi carekê jî rê dihat girtin. Heta niha jî tenê bi gotinê hin cara hatî gotin dibêjin em amade nivan tiştana çareser bikin. Lê heta niha yani hebûna PKK ya got mişkilakê ji xelkê Sûrî re jî û ji Tirkiya re jî û hiccetekî mezinê bi sebeba wê mesela Efrîn çû, Serêkaniyê çû, Girêspî çû yani me tersîk heye berdewam bike ew derbastirina Tirkî. Kek İbrahim Niha raya giştiya Kurd ji wê babetê şopînê ku ji alî PKK ve girêdayî diyaloga Kurdî bi mixabinî ve mesela helwesteke pozîtîv ji raya giştî re nehatiye eşkerekirin. Bi ser de hin rexneyên hevserokê KCK hevserokê PKK Cemîl Bayık hebûn rexnê vîna heta li ser rêkeftina di navbeyna rêveberiya xwe ser de û şirketekî Amerîkî de ku yani bi zimanekî hate gotin ku rejîma Sûriye û Rûsya bixwejî bi heman çerçeveyê de rexnelveyekê digirtin. Di heman demê de rexnelvê diyaloga Kurdî jî de hate kirin. Cemîl Bayık destnîşan kir ku ji medya ve agahdarî diyaloga Kurdî ne gelo di vê çerçeveyê de yani sekna PKK girêdayî diyaloga Kurdî ne di wê wateyê de ku PNK henekî xwe ji wan dûr xistin. Belê aniha yani wext hatiye Kak Mezlûm û Partiyekî Tiyan Niştimanî heta niha em tenê encûmen barê wan radijêne. Yani me alîkarî bi wan kiriye ev danûstendin Sûrîye û wê lêvegerek Kurdî Sûrî çê bibe. Lê tiştê yani serkirdayetiye PKK ya KCK dibêjin û tiştê rojane li qamişlo û li Kobanê çê dibe me tirsiyê li cem milletê me çê dike ev name ji Amerîka re ji rejîmê re ji Tirkiya re ji Rûsya re em PKK ne û em hene û em hînkarê xwe berê dikin û kesekî din ji xwe danûstendinekê dike nexwediye vî kariyê. Ew me tirsiyê li cem me jî çê dike. Îja aniha
يعني دفي إجا أوجي بواجب خرابن وفانتشتا زلال بكن يعني أو پەیوەندیە خۆ بزەلال بکەن بەرێ پەکەکە بوون بەرێ پەکەکە ئالیوان کردی ئەو کردی دیانی پێشە ڕۆژە سووریە دێ وەک گچاوە دەبێ هەموو هێزین دەرڤە ژە ئەمریکا ژە رووسیا ژە تورکا ژ چ وڵاتێکی ژە ئەیرانیا ژە حزب الله ژە پەکەکە دەبێ دەستی وان ژە هەندڕی سووریا بێکشاندن و ئەف هەر ئالیک یعنی چ ڕێژیم بێ چه ئۆپۆزیسیۆن بێ چه پەیە دەبێ دەبێ بە ئەرکێ خۆرابێ و vê nêrînê bi zelalî bi dixuyakirin divê ev aliyana tevdê destê xwe ji nava Sûrî bikişîne. Keke İbrahim niha rêkeftineka gojraya giştî re hatî ragihandin hebû rêkeftina siyasî di navbêne NKS û PNK de niha duhî hate ragihandin ku di lêvegera siyasî de jî yani heta astekî gelekî bilind ev rêkeftin bi dawî tê hûn li van her du rêkeftina yekem û ber bi rêkeftina duyem de got pêk tê wekî NKS hûn çawa dibînin vê yekê gelo ev yek binemayekî baweriyê navbêna aliyan de durist ke û beşdariya cefrî bixwe nêzîka heya Amerîka hêzê navneteweyî divê prosesê de hûn çawa dibînin. Belê yani nerîna siyasî ji xwe hat heşkerekirin û rolekî NKS'yê mezin tê de hebû û rolekî Amerîka jî tê de hebû ew nerîna siyasî nêzîkî nerîna navdewletiyê nêzîkî nerîna hemû xelkê Sûriyê yani em bi erênî li wê rêkeftina siyasî dinerin. Aniha jî ev rêkeftina ji bo lêvegera siyasî çê bibe yani hîn bi dawî nebûye hîn hinek tefasîlê wê tevê wateyê ku bi beşdariya cefrî hûn imze bikin vê rêkeftinê. Ne ez bim hîn hinekî zûyî ji ber yani hemû tişt bi hev girêdayî yani gê hemû xal çareser nebin tu rêkeftin imze nabin aniha. Yani berê jî Amerîkî dizanin û rûniştê ser vê bingehê çêbûne divê hemû xal çareser bibin ta got rêkeftinek imze bibe. Babetekî got ez dixwazim bigirme desta ewakekê İbrahim Niha babeta pêşmergeyê roj bêguman her dem di rojeva Rojavayê Kurdistanê de gotê ziman heye. Bîr û behweriyekî gelekî berfere heye ku bê beşdariya pêşmergeyên roj li ser erdê parastina sînyorên Rojavayê Kurdistanê jî dikarî di metirsiyê de bên. Vegera pêşmergeyên roj di pirsa yekrêziya Rojavayê Kurdistanê de diyaloga Kurdî de hûn çi qasî girîng û sereke dibînin vê pirsê. Kak Cemal ev pirsik gelekî giring bi rastî jî ji xwe tiştekî tebîî pêşmerge roj vegerin cihê xwe welatê xwe û divê rêkeftinekî zelal hebe ya dinî giring divê ev rêkeftin parastî bê ji aliyê Amerîka de ji aliyê dewleta vê ji aliyê iqlîmî vê yani piştek vê rêkeftinê hebe. Ne tenê hema yani gotineke em li hev bikin û sibe şerrekî mestir li devera me çê bibe. Yani em kar dikin gi rêkeftinek çê bibe ew rêkeftin karibe jiyanê bike karibe berdewam bike ne rêkeftinekî ge em ji hevdûr bêjin me nêvî hevdû kir û ja sibe xelkek bê me giş hev hevre rake divê em karibin nigê xwe li erdê bigirin û Amerîka, Ewropa, Tirkiye, Herêma Kurdistanê ev giş bi vê rêkeftinê vê girêdayîne. Yani Herêma Kurdistan û Tirkiye cîranê iqlîmî ne û Rusya û Amerîka jî hêzê navdewletî yê bo li Sûriyê hene. Ge ev rêkeftin û derbaskirina pêşmerga ne parastî bê ji aliyê navdewletî vê wê metirsîk mezin li ser hebe. Babetekî girîng ku wekî temaşevanên Kurdistan 24 ji vê yekê bizanibin keke İbrahim Niha berî demeka Kurd. Bi taybetî piştî got diyaloga Kurdî di asa navneteweyî de jî dengek veda ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê nêzîkê hevdû dibin. Nêzîkahiya Tirkiyeyê beramberî NKS bi şêweyekî bi zarê Mevlûd Çavuşoğlu bi xwe jî hate rexnekirin. Piştî vê yekê di Komîteya Danûstandinan de nûnerê NKS
جالی حریری و هات دورخستن بیه که هون چاواد نرخینن به هبونا انا کسد دستیادان و ساندنانده او هبونا اپوزیونا سوریه بخوشی به انا کسد کاری بری بچید ناش خو انا كسا يعني بهتري آلي كي دهندره اوبوزيسيوني دي يعني ام دانستندنا دنه و كوميتا دستوري دن الدروي ائتلافي جي اف كاري جتا انا ها بحث كر اف جالي ائتلافي هاتي كرنج بر ام بشك جي ائتلافي نجي ام زانن يعني تركيا اري ناراضي بونا بزوري ندا يخويا كرن لي ديارج مروج خلكيروج راغهاندن تركيا ناراضي جري كفتني دي ام دزانن هنک نامه نرم هیدی تشینه ناراضی بونا خو جوی پروسسه اما هین ام دانستندنا دکن بردوام دکن نجبوگه ام دیعایتک که جالی که اپوزیسیونر بکن یانا دوی ام زانبن وک کرد لکردستان سوری گچاره سریامه و پیشاروجامه بخلکی سوری وگریدایی و ام نکارن تێکیلیە خۆش هەمە خەڵکی سووری بێگومان خەڵکی سووری ینی ئۆپۆسیۆن و ڕێژیمە و جهێمەد ناوە ئۆپۆسیۆنێ دەیە ئێمە بە ڕەنگێکی کارێ دیبلۆماسی ئەمێ هەمە کارێ خۆ بکەن ئەم دکاربن تێکیلیە خۆ هەمە ئالیە ئۆپۆسیۆنێر باش بکەن و دەوێ ئەمریکاژی بڤی کاری ڕابێ ئالیکاری کێ بکێ گە تورکیا نەرازی بێ ji vê rêkeftinê me tirsîk din li ser herêmê çê dibe devera Kurdî. Ji bo lo jî aniha cefrî yanî bêguman li wir jî û tê herêma Kurdistanê jî sibe yanî wê dîtin pêr bên kirin yanî ji bilî vê dîtinê jî wê ev tiş ji Amerîka tê xwastin û wê bê xwastin. Gê Amerîka wextê serpiriştiya rêkeftinekê dike divê karibe hinekî divê demê di kêmanî hinkî biparêzin. Melê gelek spas endamê Komîteya Pêvendiyên Dervê yene kesev endamê desteya danûstanda nava opozisyona Sûriyê Birahim Vîro got mêvanê me stûdyoyê. Spas kak Cemal.